Ngi-right wena, yes? Ngiyacela Ngi-right wena. Yazi ukuthini sis? Ngizoyenza izinto ezirong ngize cause yabo manje ngidiniwe. Cause lo muntu wangihetha, wangenzela phansi. Wamosha isikhathi sami esingaka. Kodwa ayikho into engalungiseki makhanyika. Ngiyacela njengoba ngizehlisa nje, it's not like mhlambe ngifuna ukuyibonakalisa nje umuntu olungile, kodwa ngiyacela ukuthi iyodwa into ezolungisa lento, iyodwa into ezolungisa lento. Lo mfana lo. mana Ngicela ukuthi ungiyekele bhuti wami. Ngicela ukuthi ungiyekele. Ngiyanibingelela lonke babukeli beBlack Life TV kuphi nokuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSithufuza la ngamandla ezulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. So ke njengoba ubhuti wami la eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu osaspecial kakhulu enhlizweni yakhe, asafisa ukuthi aphinde alungise izinto phakathi kwabo bobawu2 ukuze bazophinde bahlanganise uthando labo futhi. So ke asike sizwe ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? yebo sisaphila senzonene. Ngiyaphila nami ubhuti wabayisibonga. Kwamthembu. Oh okay, ubuya kuphi ukuhlala? Kuba amaphumulo ngokuhlala. Usuka khona nje amaphumulo manje? Ngisuka amaphumulo kwamanje ngikhona ngihlala khona eThekwini but ngokomsebenzi la ngidabwa khona ngamaphumulo. Oh okay. So ngicela sivele nje sihlale phezulu kodaba ungichazele ukuthi uhlangane kuphi nalo person lo ofisa ukubuyelana naye. Kwakumuphi unyaka and nahlangana kanjani? Sihlangane like I think it was 2019. Sihlanganele endaweni yokusebenza. Okay. Sisiside isikhathi. So but then ke wase umsebenzi mina wase wangiphelela along the way. Oh, yes. Waqhubeka ke nokusebenza. Wazogcina futhi emuva kulo msebenzi because khona wekade like ekufundela or something. So wanenhlanhla wawuthola lo msebenzi lo. But then I was also there futhi since enza yonke lo journey nani. But then then nje bekukuhle konke sizwana kumnandi ngayo yonke indlela. So ukuphelelwa kwakho umsebenzi akukubuyiselanga kwamaphumulo, uye waqhubeka mhlawumbe wabheka umunye usasela? Ukuphelelwa umsebenzi ngiye ngaya kamaphumulo. Okay. Cishe isikhathi eside then ngabuya sengizozama ukuthi mhlambe ngakhona nokunye ngikuthola back for ukuthi nami ngizama ukuthi ngibe stable empilweni. So mawuthi wabuyela kamaphumulo shuthi nahlukana? Kwaba khona lo distance nyana leyo not ukuthi like sahlukana ezinokuhlukana. Oh okay. Yes. So ke mhlambe ngabe iziphi izinto nje ezinhle oyikhumbulayo enenzelene nezona nobawu2 kubudlelwane benu? Engingakusho nokuyikhona okusemqwano okubaleka kakhulu. Uthe noma ngingasasebenzi wangangishiya okanye wangayekelela ukuthi angisize kwezinye izinto. Okay. Kwakhona la ngisiza khona like financially. You understand nokuyinto engajwayelekile le kubantu besifazane, you understand. Abantu besifazane bazokuthi mangabe ujola naye noma usebudlelwaneni naye kufanele kube umuntu wesilisa ngasonke isikhathi ohleze eprovide. But yena bekwazi ukuthi kube khona la ngi-assista khona, kube khona lo mali anginika yona like let's say mawuthi ngifuna ukuza ngalana mhlambe ngibone nabantu ebengiphila nabo ngala esathini laseThekwini. Okay. Bekhona ukuthi ube khona imali angifakela yona. Oh. So wawuthola kumsebenzi kwabuyela izinto esimeni kwawuwena omprovider. Noma bese ku50-50 nje ngunaphakade. Into eyenzakalile ngithe sengutholile umsebenzi ke sokuthi ngizama ukuthi ke nje manje nami ngiyiveze as a man since kade naye kwazi ukuthi angisize since kade ngingasebenzi la kade ngasisekho khona ke. Oh okay. Naxatshaniswa yini yenza usinihlukana? Anginasiqiniseko sokuthi mhlambe ngingakubeka like ngembaba ukuthi lokho kwenza sisihlukane but then ngeke ngize ngiqambela amanga i-distance because beyiqhubeka izinto zenzeka even though kade ngi-away but then kuthe sekuthi sekufanele sibe ndawonye and nami sengikwazi ukuthi ngibe nawo lo mandla ukuthi ube khona engikwenzayo kwakuthi yena ubonale ngathi akasatholana nasocingweni. Mangimzama angimtholi. Mangi-WhatsApp okwaveza ukuthi like umuntu ukuthi ungiblockile. You understand ake mawukuthi ke unesifiso sokuthi into ugcina utholile ngayo ukuthi kwenzakalani. Gcina mhlambe like ngifake inamba yakhe efonini yomunye umuntu yabo. Ngithola ukuthi le number isasebenza ukuthi umuntu oblockiwe email. Akukho engingakusho ngithi no kwabo ukuthi nokunayi incident eyenzeke enza ukuthi size sihlukane naye. So ngayithola sengiblockekile and that moment ngase ngazi futhi ukuthi naye uSpana Grand because kwakuyinto ayifundele le ngicabanga ukuthi imholela kancane.
so mina la sengibuya khona ke so nobroki bami sengifisa ukuthi ngiyiveze nami kulonto encane enginayo ukuthi okay I'm a man ila engangasamtholi khona lokho kusho ukuthi umuntu ukuthi wengasekho nenamba yakhe kuze ngibone ukuthi iyasebenza ngizingafela lo mqondo ukuthi angiyithathe at least ngifake efonini omunye umuntu so that ngizobona ukuthi iyasebenza or akuseyona leyo because nenye into wayehlala emqashweni Okay. ngaleso sikhathi leso ngibe ngithi noma ngiya kulonda leyo thuse nesikhathi ahamba mayese nesikhathi ahamba futhi kuba ukuthi akekho wazi lapho kulonda la akakade eqashele kona ukuthi washona kuphi understand Yo. Mhlambe nini isikhathi singana naqhelelana? from esisaqhelelana Yes. isikhathi sesiqhelelene naye awukaphelele unyaka since unyaka uqala nje manje awukaphelele unyaka ezimfulu but ukuthi mina nje umuntu wesilisa nowaziyo isikhathi sesibe naso ukuthi how good she was I think mhlambe if ngingakhona ukuthi sixoxisane mhlambe isangenzeka izinto zenzeke you understand So kuloko kuqhelelana kwenu wena awukazi uzumthole nje umunye umuntu usalokhu ulindene. kuloko kuqhelelana kwethu Ungangiqobela amanga. no bengizama like as umjeda to be honest with you kube khona Wangalunga. kuthi noma bekuthiwa phela umuntu uyamthola you understand uyazi uthanda besifazana esikhathini samanje into eninga isikhathi esikhulu basifuna into abayifuna kakhulu imali so ya understand ngisemakhaya Uyabagxeka yini mabafuna imali? ayingeke mina ngiyabaxeka mina Kanjani? sister kahle akukho ngisho eBhayibhelini akukho lekubhalwe khona ukuthi omunye kanikeza omunye imali No, kuthiwa eBhayibhelini indoda yeah kufanele iprovide owesifazana. Yes. ngiyakuvuma So lokho nje isikhathi siphila ngaso njengamanje obviously sidinga imali. but then ngiyakwazi futhi lokho kushoyo but then into ukuthi abantu besifazane bona lokho sebekwenza like it's like a business manje because iqala abazali bethu babekwazi ukuhlala bengekho obaba bethu kwangathi ubaba ngoba uyifeyila nga something meseyashiya laba bamanje besikhathi sethu once kwakhona la olekha khona it's either sempedeni noma financial yasala Yakona indlela sekwenzeka ngayo ku wrong yes ngiyavuma but kumile nje ukuthi owesilisa oyohlezi provider owesifazana mawucabanga wena ngokwakho ngikubuze nje ngesizulu ucabanga ukuthi mekuthi intombazane bathathe iso la mama ubani ofanele akhokhe lapho yes my point exactly yes. So ingakho kufanele wena if ukuthi ukuqala ngaba thatha umsizwa wakho ayikho umuntu olandelela ukuthi umsizwa fanele bukhokho kufanele kuphuma inkomo yababa no ayikenjalo so ingakho ke kube ngazuthi manje sekunama business thizingante eyasihlosile ukwenza imali kuyimvelo nanokuthi ke ikhathi ziyashiyana angeke usuthi usunompompi endlini uqala phansi uthathe uhomo uhambe uyokhamanza emfuleni akwenzeki fanele uphile ngendlela ekuphilwa ngayo manje you understand ngisho so mina into engifuna ukuyicheck ukuthi wena uke wazama eceleni mhlambe lapho nalapho kungenzeki ngaphumeleli wena awucabanga ukuthi mhlambe yena ke unomunye umuntu anaye manje and angafisi ukuthi into yabo iphazamiseke noma iqhekezeke nje mhlambe kusangenzeka nalokho kube into ukuthi iyenzeka nje manje but mina isifiso sami ukuthi sixoxisane naye mhlambe sibone ukuthi kusangenzeka and because as umuntu like ngumuntu wesilisa ngumfana mose yes noma ngingakozama kwezinye indawo but khona ukuthi uthola ukuthi usuzama endaweni ezihlukene but awuyitholi lento lo obuyithola kulo suke ukuthi kuyaba naye phambili you understand so thina ke njengoba uthi wena inamba ibingakusebenzeli thina isisebenzelile lo sinikeze yona so sikwazi ukuxhumana naye samthola futhi and ukhona njengamanje la e-studio kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubani umuntu obhalile kwishow ubizuba so angazi noma ukulungele ngimlande ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye buso nobuso mhlambe kuzohlangana mhlambe kuzohlangana asazi but ngivumele ngimlande ngakuthokozela mhlawumbe ukuthi olwani uvalo insizwa yabo amehla akho nje atshengisa ukuthi uyasaba musa ukusaba ngimlande ngomlanda kodwa mozo ngithembisa ukuthi nawe uzongisiza njengomuntu wesifazane yabo will kodwa mengalungi ngicela ukuthi ungangidubuleli ukuthi akulunganga and isikhathi esiningi izinto ezokuphoqwa izona ezingalungi sidalo ke nje so asingamphoqi kodwa mhlambe ngendlela ongakhuluma ngayo mekuthi uthi akathandi ngiyakucela mhlambe umnezele inthuba uphinde ubuyele kuyena mhlambe ngelinye ilanga mekuthi uyafuna ukubuyelana nawe futhi kulungile sobe sibinileke lapho bese kuba ukuthi wena umphatha kahle ke
Yeah, and one more thing Sister Fuza, kuloko ayikhuluma esiZulu ukuthi iso nani blah blah blah. Angithi ngangisasebenza sithanda kuhlangana. So no ukuthi imini umuntu owazi lolo sololo no ukuthi wakumele ukuba indoda ngaleso sikhathi nokuthi indleko zalokho kubazali bakhe. You understand? So I think sekunzima ukuthi uthola umuntu esawuyena esikhathini samanje. So I think ezinye zezizathu lezi zenza ukuthi ngifisa ukuthi siphinde into ethi ngathi ufuna ukubuyelana naye. Okay, ithi ngimlande ke. Hayi ngajabula mama. Xosilandleni. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esiluza ngokuthi iLove Back. So ke usisuvumile nangempela ukuthi afike ingakho ela. Kodwa ke yonke into ukuthi ubizelwe ini uzoyizwa nje njengoba sehleli nasi kanje. So ke asezi ukuthi ingabe kusazohlangana noma cha. Sabona kunjani? Siyaphila sisinjani? Ngiyaphila nami. Mabalo hleli nayo. Mangwane. Ngwane, ukhanyile. Yebo. Ubuye ukuhlala? Emzombe. Oh okay, uhlala khona manje. No, njengamanje ngihlala kaMashu. Uqashile? Bengiqashile kodwa sengihlala ekhaya. Oh, ekhaya lakho elikaMashu. Yes. Oh okay. Ubhuti engihleli naye yamazi? Yeah, ngiyamazi. Waqala wahle kancane. Ya indaba yakujabulela umbona? Cha, akungijabulisi. Hawu. Mase ngibuze nje indaba. Ubhuti bengithanda naye. But ke ngenxa yokuthi ke uzazi ukuthi usele. Kwaphela kanjalo ke. Eish. Okay, so njengoba ula ubhalile kwishow ethi iLove Back la ka Black Life TV. So uyacela ukukhulumisana nawe ubuso nobuso. So ngiyacela ukuthi umneze isikhathi sakho ke nje umlaleli usikahle ufuna ukuthini. Ngiyacela. Isikhathi sami singaka. It's fine. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Mangwane uyaphila. Kahle mangwane obangi. Ngicelele ukuthi sizelana okanye ugcina ufinyelelile la. Ngoba like ngiyafisa ukuthi silungise izinto phakathi kwami nawe. And isikakhulukazi obade ngingasakuthole efonini ngixolisele nokuthi ugcina usufonelwa yibona. Mina ngazi noma ungiblockile or wangiblock or something because WhatsApp ngikuthole kunjalo futhi nasefonini bethi noma ngizama ukufonela ungatholakali. So ngiyafisa ukuthi izinto phakathi kwami nawe zibuyele back to square one kube normal like before. Ngazi mhlambe maningi amaphutha enginawo but wonke umuntu ufunda emaphutheni akhe and ngiyafisa ukuthi konke okwenzekile before since unyaka omusha kuba ukuthi siqale ipage elisha. Isicelo sami leso nokuyona into engikubizele yona la ka Black Life ukuthi bangisiza ukuthi lokho kwenzeke. Okay. Ilona lesingaka ipage ofuna ukuthi siliqale because phela maningi ama page ngikuvulela wona. Ngiyazi ukuthi kuningi ezidlule kukhona kodwa mina ngicelayo kuwena ukuthi Jesu lo mfana ungamukele back. Akekho umuntu oyomthola right 100%. Umuntu wonke unamaphutha but then lo maphutha wona kufanele longezuza impilo iqhubeke. Akekho umuntu ongamthola engenawo amaphutha. Usangaka enzeka umtholo uthola akana amaphutha ngaleso sikhathi. Ngiyacela. Cela nje ehlisa umoya ngiyazi kuningi but ngiyazi ehlisa kuwena. Sisitofuza ngicela ukuze ukutshelile ukuthi ngamnyekelani. Oyini yenza ukuthi ngisuke eduze kwakhe? Yes ushilo kodwa bengathanda ukuthi ngiphinde ngitshele wena because abenge ngizingazi ukuthi lokho akusho uyiqiniso kangakanani. Ngakujabulela ukuzisa kulakho. Umfana ngimthandile kakhulu. Ungizwe sengimbiza ngomfana ngingambiza ngobhebhe. Kodwa manje sewumfana because ayikho into engiyidingayo kuyena. Ngimbekezelelile. Hayi kancane. Namantombazane phambi kwami I spend my own money ukuthi umfana ngimenze ukuthi abe right. Ngobani bengimthanda. Kodwa yena nje ungenzele phansi and ayikho into engifuna ukuthi ngihlanganise naye because ubroke vele isekamereni.
angijabulile izenzo zakhe, angijabulile ekugcineni lo muntu kumele ngimsebenzisele imali yami. Angekho kubuza ukuthi ukutshelile yini. Namantombazane uyawathanda. Amantombazane abangani umfana ongenayo indlela yaphambili. Okubuhlungu mina ngibuyisele emumva ke. Ingakho ke ngakhetha ukuthi ngize ngimiyeke. Unje nje yimina. Mhlawumbe ngabe uyambona njengoba enje namhlanje. Imina. Ngibekezela it's been 8 years ngoba esho ukuthi mina naye sahlangana 2019. Sure. Manje iyangicika nje le. ukhona mhlawumbe umuntu usunaye kuzothanda. Ukhona manje umqhatha nomuntu wami letha la nje uzongibukanisa nje ngaye ngamnika ithuba wahluleka. So iyangicika lento yazi iyangicika. Ngiyanyanya cause ungimoshela isikhathi sami uhlulekile ngikunikezile ithuba isekamereni ngikunikezile ithuba wenza into oyithandayo mangabe unami uyaphuthuma uyagijima awunaso isikhathi Awusamthandi nje Nhlobo. Cha kodwa uba ngisho ukuthi ngiyaxolisa ngiyacela ukuthi konke lokho kufanele sidlulele ephejini elisha ukuthi yazi into ebuhlungu lo mfana lo uyisigebengu yabo njengoba bekhulumela phansi kanje izenzo zakhe nje no nguphaka igama lami nguphaka hayi njengoba ngikubiza ngiyakwazi ukuthi ngicikekile so ungitshela nalelo gama lakho nje but then ngiyacela ukuthi sisebenzise lona because lo mfana luzisise kahle yabo. Okay. Noma bekuthiwa uchaziwa nganani nguphaka igama lami ngiyalazi kungiphatha kabi because ya manje sisebalazweni ukuthi khona nabantu la nama cameras. So ukhuluma kanje ngesikhathi ama camera lando yena awusamthandi Nhlobo. konke sisi konke angimshiya ngingamthandi lo mfana ngimthandile engibukanisa nabantu. Kodwa njengoba ngisho ngithi ngiyaxolisa ngiyacela ukuthi konke lokho kube no uxolisa kwakhe akusizi umuntu wami ngicela ningangibambi So anibazi ubuhlungu engidlule kubona anibazi namhlanje uyaxolisa engazi ukuthi right noma ingelosi yini mina into ekumele ngiyenze wena ke sisi sengibuza wena ngoba nawe umuntu wesifazane uyithanda indoda uyinike umzimba wakho wonke uyinike imali egcineni kwako konke uyimele ebuhlungini bayo nasekuhluphekeni kwayo kodwa egcineni ikubukanisa namantombazane mana ke mayethi uyaxolisa kwena ukuthi awuxoli. Siswami kade wayixolisa. Yebo. Akusasho kade wayixolisa yabo ngisho lezi ngubo ayigqokile lezi ngubo ayigqoke manje mangabe namanje uyambona yabo mangabe namanje uyambona ukuthi njengoba engathi useyichama amantombazane esembona kumele bazi nabo ke labo sisi ukuthi njengoba bekubona imali yami le wena awuyilutho wena awuyilutho futhi uyabona ukuthi awuyilutho ngaphandle kwami uyayibona ke namhlanje ukuthi awuyilutho ngaphandle kwami. Okay cela ungaphethu omakhanyeni ngicela alikho ithuba la engizokunikeza lona ubuzoyihlaza ibukanise nabantu mina ngisakufuni ayikho into ezongihlanganisa nawe futhi ngiright wena mhlawumbe makhanyile ukwenza no musuke ngibiza ngomakhanyile kancane mama buka lalela wena ngiright wena yes ngiyacela ngiright wena yazi ukuthi sisi ngizoyenza izinto ezirong ngize cause yabo manje ngidiniwe cause lo muntu wangihetha wangenzela phansi wamosha isikhathi sami esingaka kodwa ayikho into engalungiseki makhanyile ngiyacela njengoba ngizehlisa nje it's not like mhlambe ngifuna ukuyibonalisa nje umuntu olongile kodwa ngiyacela ukuthi iyodwa into ezolungisa lento lo mfana lo mana cela ukuthi ungiyekele bhuti wami ngicela ukuthi ungiyekele nawe sister ukhulume naye cela manje ngicela ukuthi ungiyekele cause ngizamile siswami ngizamile Situfuza ngizamile empilweni yami ukuthi ngenze umuntu wesilisa azizwe right kodwa yena wangenzani namhlanje uzenza ungcwele ngcela uzongitshela ukuthi uyaxolisa ngiright bhuti ukhona umuntu ongithandayo sengiright ngikwi-relationship right kodwa akuyonto uyanginelisa ekamereni ngibizele yona odale ukuthi uzongitshela no anginendaba yiphi into kade ungibizele yona ke isho into kade ungibizele yona la yiphi lokho ngicela ukuthi ungiphe isikhathi Situfuza seswami mina ngithele khona maye
umangwane lana ukuthi sizozama silungise izinto zami naye yena nje manje usefaka umunye umuntu. No, ukhona vele cause wena wahluleka. Angikubuzanga nje na. Wahluleka uyangithanda, uyanginelisa yonke into, uyanginika futhi nemali cause vele wena broke. Wangiblocka nje. Ikuphi engahluleka khona cause angikuphikisi kulokhu kwemali awunamali ekamereni. Awungijabulisi. Okay. Amantombazane. Okay, ukuba broke kwami ukwenza ukuthi ungiblocke noma ukuthi uqaleni nokunothisa angisathandi lutho ngawe kwaphela konke ayikho into engiyithandayo ngawe awunamali uyahluleka nokungijabulisa wes yena uyangijabulisa ke yabo ukuba broke sisitufuza ngingavuma cause ngoba ngichaza ukuthi ngike ngaphelelwa yasekamereni leyo ngezuyivuma yasekamereni isengiqala ukizwa manje nabo hayi ngiqala ukuyiva ngeke Kabele phela bengikubekezelela wena kanti ubucanga ukuthi kuzoba njani bengikubekezelela kwayikona lokho uyahluleka bengikubekezelela nalapho manje pho mina akubizelanga umuntu wakho kufanele sixoxe ngomuntu wakho manje la and asihlukananga wasiphathi ngabona ngayesemblock yes leyo ukuthi kwamele ngikulandele lapha emafama akho ungenamali unjalo futhi ungalaleli ungangizwa yonke into engikutshela yona ubungangizwa futhi kufanele ngibhawe mina kuwena just because wena ungenzela izinto that's what I mean wena wawufuna ukwenzani wawufuna ukwenzani ngoba wena wawungenalutho yes wawulutho wena kwakumele wenzeni angithi mina nasiyathandana Hayibo yazini musuku kani uzenze ngazi ukuthi mhlambe kanjani ubungithanda amantombazane la ububhizi ngawo ke kona ungulutho njalo imali yami bengikunika yona uhambe uyoyidla namantombazane bengenza izinto njena ngemali ubungwadi unginikeza wona iziphi izinto obuzenza cause mina bengihamba ngigise kwabantu uyofaka ama CV abantu bengitshela ukuthi wena awukazi ufike wena uyabonakala emamoli yes phela ukwazi ama CV afaka yonke indawo mos nakhona emoli nje nakhona yazini mina ngizokutshela ke namhlanje awuyilutho awunalutho futhi ngeke uzungithole mina angibizelanga lokho ngithi uba ngicela uthohlisa umoya nothi uthi ungikhombe ngemini lobwanise ngami shuthi uzama ukuziveza ukuthi umuntu osifazana onjani ngiyayiveza hathi njengoba umoya wakho phezulu kanje I don't think usazokuzwa manje no indlela kayiyona ngiyindlela engiyona kanjani iyona ndlela vele ubungithatha ngayo le no mina into engicela kuwena ukuthi silungise izinto phakathi kwami nawe and it's not ukuthi angenzanga lutho and stuff sekucacela ukuthi njengoba uyindoda awusondoda wena sekucacela ukuthi ayikho ke into ke mina nawe iyophinda ihlanganise ngiright nginendoda wonke umuntu esilisa sister azohlangana naye kushuthi uma waba broke yena kuzophoqa ukuthi amyeke lo muntu just because use broke because it's not like angenzanga lutho and stuff mina ngithi uveza kwalokho ukuthi alintuzi mhlawumbe ongcono manje njengoba uyambona ngekho mhlawumbe umyekele uSimoya then wehlisa kanjani umuntu osenomuntu ukuthi uthi umenzela yonke mhlawumbe noma kuthiwa akukhona ke namhlanje kodwa ngoba wena usamthanda waye ungamnikeza isikhathi ehambe wehlisa umoya umzibe nje kancane then mawuseyimisele ngayo kwamampela uphinde ubuyele kuyena ungiblockile kafana yes but ungakwazi ukwenza indlela thizeni ukuthi ukwazi ukumthola angisho ukwazi ukwenza indlela ngokuthi ufake inamba yakhe efonini yomunye umuntu uzama ukubona le namba yasebenza yena mhlawumbe usangenza nangezinye indlela ngelinda mhla right ehlisile umoya esekudluliwe nje la kudala yabo sesitufuza yona life ebesiphila mina naye like sengiunderstand nje ukubona namanje ukuthi uyena ohayi mina ngesaku position yami just because besengenzela lezi zintathu bengenzela zona engithi bengikwenzela zona awukwazi manje yena abe uma wami kanje angithethise bona manje kuyihlazo kwayona lento akayenza ukuthi phambi kwama camera ihlazo and ngikhuluma kahle wena ubhizi uyaqaqamuka uyasukuma uyangikhomba ungibiza ngomfana ubungenzela yonke into ini kunje lapho ubuveza uthando because it's not like angenzanga lutho and stuff abazali bakhe bazimena no ngiya-understand mina but indlela esikwata ngayo ayifani abanye bakhulumela phansi abanye bayamemeza abanye ukwenza noma yini ukuthi ukwatile mina engikushoyo ukuthi ngiyacela okwanamhlanje umehlisela umoya mhlambe ngelinye ilanga uyokukhumbula mhlambe nawe uma usukhumbula lo muntu onjena Situfuza umuntu engasho ukuthi nginje angakhuluma engathi ukuthi ungakhuluma engathi angikho lana ungakhuluma engathi angikho lana ngikhona manje indaba ulokane udlulisa yazini ayikho anginendaba angeke ke ngize ngibuyelane nawe noma ngathi angibizwele la angeke ngize ngibuyelane nawe right wena
imali nginayo indoda imali nawe futhi uyahluleka ukuperform ngenze njalo uyahluleka ukuperforma nginayo indoda mina right engiphethe kahle angazenze engathi uzongishaya angazenze ngiyazi angenze lutho manje indoda kufanele kube nesikhuluma ngayo la hawu iyakuhlula ikuhlulile uhlulekile yona into esizele le ndoda uhlulile oyizele nami mina kube ngazi ukuthi ngizowena la bengengize into engilethela ukuthi bengazi nanokuthi bengenzela abantu abangibizile wena bengazi ukuthi ngibizowena mana mina kubizela ukuthi izolungisa izinto kufune sizisilozo ngendoda yakho lana mfethu akubizelanga indoda yakho mina la kubiza silungisa izinto between mina nawe manje okwendoda yakho ngingenaphi yona into kahle wena ngibiza ukuthi uzongichomela la ngendoda nayo nginayo indoda iyangithanda futhi nami ngiyakuthanda nje namanye ngashintshilo yeah khula wena uyangithanda ngoba ngisho namanye ngicela ukuthi wehlise umoya mina uthando lakho ngisanalo khona uhlanyushe hayibo mina ke bhuti angisakufuni cha no ngicela ningiyekele ngicela ukuthi ningiyekele ngimtshele afethu ningixolela ukuthi nilethele umuntu kaSomos but uyazihlaza kwakuyona leyo nto izokubona ukuthi umuntu okanjena wena wona nje lo behavior ngale okusho ukuthi naye mayengaba ne slide down empilweni uzo react kanje just because you're financial stable why amadoda kufanele ezohleze ebhawuleni na just because nina niyakwazi ukuthi nibeke something on the table why because kufanele ngibe polite mina just because you've got everything ngikwazi ukwenza izinto zenze awunalutho nje yes anginalutho but nginaluthando wena lakho uthando uyalidayisa okay shona ukuthi ulidayisa malini ngiboleke na kuStofuza kuze ngikwazi ukuthi ngibolane nawe because phela ngiyabona ukuthi into enkinga la imali because aboleka ukusatisfy impeteni isivela manje basesila ola lo ngibunga kubona lokho okuba broke wona usuqala ukwazi manje ukuthi ngibroke just because wena unomuntu osukhuluma ngokuthi uyena osekusatisfy ungcono nje kunawe kunama kwenziwani ungcono kunawe ngoba yena akekho broke ungcono kunawe akekho broke futhi uright futhi uyangisatisfy yazi bengifisa ukuthi kube khona engikwenzela khona just because sokhona mungincane sengikuhlanganisa for ukuthi ube right Sakufuni angisamfuni so mangwane uyaqinisa ukuthi awusafuni ukuphinda ube naye angisafuni ngi-right la ngikhona ngiyacela bhuti wami ukuthi ukwazi ukuphuma naye khona soba ngisho ukuthi ngoba bili baphephile but okubuhlungu nakho konke sister yabona ayisoze yaphela i-gender based violence if abantu besifazane benza kanje uyena olwayo mina ngibize ngerespect and ngikhuluma na ngenkolo inhlonipho but yena ukhombisa ungangihloniphi in front of cameras kubuka wonke umuntu at the same time uveza lokuthi yena obenza yonke into of which means umuntu esifazane mekwazi ukwenza izinto kufanele kube yena oba indoda ku relationship alahle lo nomunye just because bangabantu besilisa banemali baningi of which means nalwakana njengamanje mawukuthi uphelelwa yilowo mali leyo noma lowo msebenzi lokusho ukuthi nawe uzomshiya abheke onemali Cha ngokusobala uthi yena uyadayisa uthando lakhe yena uyalidayisa because ukuba broke doesn't mean kufanele kuphele relationship but ngiyaxolisa ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikusize akuphumelelanga ngendlela besikade sifisa ngakhona uxolo ungangibekeli inhliziyo embi mhlambe ngelela kakulunga ngibona kodwa ngiyabonga umzamo enithena uzama but then hayi maye kungiphatha mina sister abazali bakhe bazi mina and since bazi mina kunjalo ngisa right empilweni khona engakwenza ukugcina imfuno zabazali bakhe nje ukuthi umntombi nani bakhe because ngaba naye mina for the first time ngaleso sikhathi sisanda kuhlangana so bazi mina so what about lezi zinto lezo ke mina engayilentuza engayinikeza abazali bakhe so kusefanele nami ngihlanye njengoba ehlanye ngihambe ngoyilanda no ngoba icala phela wena owalenza kwawo right ngokuthi ukhokhe and asikudinga ukuthi kufanele uzokulanda because vele wakufanele njengoba uthatha intombi bakhe njengoba usho vele kwakufanele ukhokhe kodwa ke lokho akusho ukuthi sekufanele uphoqe ubuyelana naye kwakuthiwa akafuni ubuyelana nawe vele kwakufanele ukhokhe because icala lenziwe wena nawe usazobona masona amadodakazi uyobe ungasana ndaba noma usathandana nomuntu owathatha umntombi bakhe noma wathandana nini wena mawuyitholile imfanelo zakho njengomzali kube ku right so ngiyacela ungaphatheki kabuhlungu amalanga awafani namhlanje unqabile mhlambe ngiyenzeka ukuthi mase kuthiwa uyazama futhi ngolunye usuku kuyokwenzeka avume asazi ngicela wehlisa umoya uqhubeke impilo mbukela lapha ekhaya yo nibonile nani ukuthi izinto zihambe kanjani aswina ngake kulokhu futhi bengekho nanethemba indlela usisile ngakhona nani sibonele ukuthi into ehamba kanjani ngicela ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye
Der Black Life TV.